Bardığınızlarga salam, ардактуу катталуучулар каналдын көрөрмандары. Бүгүн фруктовницалардын баларын көрсөтөм. Силерге фруктовница айнеки диштердин баларыны айта бериңиз. Мына стеклянный диштер. Мыналар 650'den. Тарелка 6 штук болот. Мынал да ошондой 150 сом. Мынал тарелка 6 штугу 140 сомдон. Мынал 150 сомдон 6 штугу. Мыналар 60 сомдон штуктары. Мынал 1,5 миң. Мына 1100 простою, бунун оригиналы бар 1300'дөн. Мынал айлана 1200 сом. Мынал 1100. Мынал да 1100. Булар оригиналбы? Мына экөө светинен көрүнүп турат, булар простойлор. Мына оригиналдары. Мыналар Буттарынан баары көрүнөт, таш менен жасалган. Булар 1300'дөн. 1300 оригинал. Буларчы мыналар? Мына 1100'дөн, 200 сом разница. Мына чөйчөктөр Бул замзам суунун набору 1600 сом. 1600. Мына 1,5 миң, бул да оригинал чоң айлана турган. Мына ошонун эле үчталиги 1100 сом. Мына для фрукта 1,5 миңден. Мыналар по-дубайскилер. Мына 3,5 миңден. Мыналар 2,5 миңден орнамент. Әле үйлөр жасатканга жакшы булар. Мыналар дагы по-дубайскилер булардын баардыгы. Мына 2,5, мына 3,5 миң, мына 2,5 миңден. Мына 1800 кичинекей. Мына 2,5 миң. Мыналар 2,5. Ана мына термоздар размерине жараша болот. Мына ал чоңу 1100. Мына 1000 сомдон. Сырттары нержавейка, обычный термос. Ичинде ысык сактайт чайларды. Ысык сактайбы? Термос обычный. Мына пәт сырттары нержавейка да, жакшы. Мынанысы 950 сом. Ана мына кыздардын септерине бериле турган термостар. Жугу 2300. Муну термос ба? Термос, сырты нержавейка, Ичин ичи. ачып көрсөтсөңүз. Мына жерден не коюлат. Ичи колба менен, шөне термос обычный. Жугу 2300'дөн булар. Жугу 2300. Разный түрлөрү менен. Мына фаркы эмес, бул да нержавейка. Термос бу да. Термос да ушул түрлөрү да. Булар ошо по-дубайски жакшы качестволары. 2000 1800 аркылуу. Мыналар кашык салыштар 1000 сомдон. Мына для фрукта шоколад салса да болот, ичи бөлүк менен 2000 сомдон. Мына кашка, мына борсоко 1100 сомдон. Мына для фрукта 2,5 по-дубайски. Мына 2,5 миңден оригиналдар. Мына 1300, мына 1,5 миң, мына катар эле 1,5 миңден. Мына 5 талик, бул да 1,5 миң. Мына 1600'дөн 5 бөлүктүк. Мына 1400, мына 1600, анарсы 1,5 миңден. Мыналар Zoya фирманыкы 30% крустал жүрөт. Bir штугу 450'den. Мынасы 350'den. Мына Sakura фирманыкы иранский 320 данасы. Данасы. Наркылар 400 сомдон. Жугу. Жугу 400 ба? Жугу 400 сом. Мынанын жугу 420 сом. Мынанын данасы 450 сом, наркы 180 сом даналары. Бокалдар. Мынау 6 пил стакан набору менен бар. Бокал стакан набору менен 380 сом. Мыналар баардыгы 240 сомдон, ичинде 6 штуктан болот. 7-8 түрү бар. Мына вареньсалар 300 сом, мына 450 сом. Мына Zoya фирманыкы бул дагы 6 штугу 520 сомдон. Мынанын 3 түрү бар. Bir пачкада 2'den болот, 230 сом жугу. Жугу 230. Жугу 230 сом 3 түрү бар. Мына 350. Мына жугу 280'den для конфет. Мына 420 жугу фруктыга. Мына 450 жугу. Мына данасы 300 сомдон, борсок алай.
Булар для кофе 300 сомдон штугу. Zoya деген фирманыкы жакшы. Штук 300 ба? Мынау 170 борсок. Мынау 140 bir штуктары. Bir штугу. Мынанын жүгү 380 сом. Графиндер 130 сомдон. 130 ба? Бокалдарын набору болса, олар бокалдар 170-тен, графини 130 сомдон. Мынау 330 сом 6 штугу. Мынау 380 сом. 380 6 штугу. Мынау 300 сом 6. Мынау 450-тен 6. Кондитер салат казачка. Oldu. Üstelik aylanıp durma. Bunu da 1000 сомдон. Бұл да оригинал geldi. Оригиналдың мына буттардың айырмасы болот да, таштар менен жасалган. Марка болот да 750-тен. Марка фруктова 750 болду. Жақсы. Şu жерден заказдарды алабыз, номерлерді описанияға қалдырып кетемін. Мыналар 102 набор bu. Мынау штучный. Штучна сатып. Қаншадан бар? Пиямасы 45, шынысы 85-тен. Тарелкаларысы мына 85, 100, 150 сом табақ. Мына табақта 150. Аваны 120, 140, 160. Шайнектерчи? Çaylıkları 300 nabor var. 300'den mi biraz? Varçı? Bu 102 nabor 6500 сом. Nabor 102 nabora, 102 predmet, ha? предмет. 24 person. Bular qancha? Bunda 6800 болады. Mınaдағы nabor bu 102 nabora, 24 predmet. Mına üstüdegiler var 24 predmetten. Mınalar? Ekosu 7,5 mingden 24 predmet toş. Oksi 102. Qanchadan dedin? 7,5 ming bo'ladi. 7,5 ming, ha? Bular. Ha. 102 predmet, ha? Ha. Bu 8800. Mınalar? Ha, 8800 mı? 8800. 24 mınalar 12 person. 8,5 mingden. 12 person 8,5 ming so'm deydi. Nerede parası? 102 person şu 24 predmet ekan. Qancha bu? Bunda 7,5 ming bo'ladi. Narxisi 10 ming so'm. Mınalar? 24 predmet 102. 24 predmet 102 person. Kaç var lучше? Качествосы жақсы сынбайбы? Сымбатты және пешірек. Қанша? Бұлар 12 персоны 7,5 тұру. 12 персоны 7,5 миң сом дейді мына ушу турушу, э? Ала, 3 рассеткасы бар. 3 расцветкасы бар екен. Мынаны дагы ушундай, 3 расцветка дедим. Ала, 3 рассеткасы бар. Мыналар бар. Недан тасаңыз бар. Мынаны 102 ошо 24 персоны 7,5 миң. 24-24'te. Mınadan var? 24'te 8 ming so'm. Avalniydan bo'ladi, mınalardan. 3 xil tarelkasi var. 12'den. Piyalaçınısı 24, Astavak 6, avalniy 6, 2 çaynak. 24, 102 nabor. Новинкалар бар, жаңылары. Жаңысы. Жаңысы екен, жақсылықтар қойыншы. 102-сі 7,5 миң сом. Бұларың қанша? 102'si 7 ming 6,5 ming. 102'si бе? Mınanınki 6 ming. 102'si. 24 predmet kılasınızlar. Bu штучный her biri. Штучна Varını alsanız сатып. 13 ming so'm. Бардығы 13 миң сом. Барын ше, Штуктап базасын. қандай балары? Bazası piyanosu 50 so'm, çınısı 110 so'm. Bazası 800, çaynak 450. Tarelkaları bu nasıl 80 so'm, 90 so'm, 200, 130, 260. Bu persona hakkında vaziyetçilerim 24. Şurada şişne terip alsanızlar bu. Мынаны? Evet. Bağları terip alsanız 6 ming, 8 ming, 10 mingden 15 ming geçen var. İşte rasvet var, buna üstten. Мыналар ба? Buna minası var. Бұлар теріліп сатылабы? Evet, terli. Баларын айтып қойсаң. Piyalası 70, çınısı 140 so'm var. Чайнеги, тарелкаларчы? Çaynak 450, Astavak 350'den. Ama 200 so'm.
Крутойница бар şimdi. Тонисасы 900 сом. Zakon nabor qilsangiz 15 ming bo'ladi. Bir danası 900 so'm bu. Uyga ishlatgani bo'lsa, zakon qilsangiz 15 ming o'shanda bo'ladi. 15 ming boluğa bardı bu koşu olsa. 15 ming bo'ladi. Bular qancha? Novenkalar bu shular? Alар 40 ming bo'ladi. 40 ming. Qancha predmet qancha? 12 dan bo'ladi. 12 dan Persondan yaxshi tushadi sizga. 40 ming deb. Bardiq отдельный bo'ladi. Bular отдельно sotib oladi. Qalagan alsangiz bo'ladi. Qancha bularning piyala 70 so'm piyolasi, chinisi 150 so'm, chimisi 150 piyalası 70 deydi. chaynagi 450 o'shanda ketadi. Çaynegi 450 deydi. Bunday hürrem degan idishlar. Hozir ham moda bo'lyapti bizda. Aa qancha bular? Alар 7 ming so'm. 7 ming so'm. 24 person 7 ming deb bas. Salatnitsalar Alар haqiqatan отдельный pul olasiz. 50 so'm, 110 so'm, 120 so'm. O'sha qanday bor? Mana 110 so'm. Ketadi. qancha? Bunasi 85 so'm. Bunalar tak 50 so'm, 75 so'm. Bunasi 38 so'm, 47 so'm. Mana qanchalar endi? 7 so'm, 110 so'm. Ha. Kvadratlarlar 47 so'm, 60 so'm, 70 so'm. Bunasi 92 so'm, 95 so'm. Bunasi 110 so'm. 75, Çaynikleri 175, 185. çoğu 185. Tabaklar var. 110 so'm, 70 so'm, 50 so'm, 43 so'm. Bunlar da şunda. Ha? Bunlar var içinde, yok. Hürmetli tuğanlar, zakaz alabız. Videonu çıkarganda описаниеға номерлерде калтырып кетебиз.